Tekereza gato uwari perezida w'igihugu umuntu wayoboye imyaka irenga 18 ndetse akaba afite abamushyigikiye benshi mu masaha make ashize asohoye itangazo rikangurira abaturage bose kwigaragambya no guhirika umugambi wa leta iriho. Yego byumvise neza, Joseph Kabila Kabange wahoze ari perezida wa Kongo akaba yongeye kuvuga nyuma y'iminsi atavuga, ariko amagambo ye arakaze kurusha ikindi gihe cyose. Asabye abanyekongo bose guhaguruka bakarwanya umugambi mubisha wo guhindura itegeko nshinga. Ese ni intandaro y'indi ntambara ikomeye muri Kongo? Ese leta iriho irabigenza ite imbere y'uko kwivumbura kweruye? Muri iyi nkuru yacu uyu munsi tugiye gusesengura ubutumwa bwa Joseph Kabila ijambo kurindi, tubabwire icyo bivuze kwa hazaza ha Kongo n'akarere kose. Niba ukunda amakuru acukumbuye kandi asesenguye neza, kandi subscribe na like, kandi ukomeze ubane natwe kugeza ku musozo, kuko iyi nkuru irambuye kandi irimo amabanga menshi utaruzi. Kugira ngo twumve neza uburemere n'ingaruka z'iri tangazo Joseph Kabila yasohoye kuri uyu wa 11 z'ukwezi kwa gatandatu mu masaha y'ijoro, ni muri 2026 of course, tugomba kubanza gusubira inyuma gato mu mateka ya politike y'iki gihugu. Joseph Kabila yarekuye ubutegetsi mu buryo bw'amahoro mu kwezi kwa mbere 2019. Icyo gihe byari amateka akomeye ku isi yose, kuko byari ubwa mbere muri icyo gihugu habaye ihererekanya bubasha mu mahoro nyuma y'imyaka myinshi y'intambara no kumena amaraso. Nyuma yo kuva ku butegetsi, Kabila yagiye aceceka inshuro nyinshi, ntiyivanga cyane muri politike ya buri munsi cyangwa ngo akunde kuvugira mu itangazamakuru. Ariko ubu ibintu byahinduye isura burundu. Kabila avuga ko igihugu kiri kugana ahabi cyane ku buryo atagishoboye gukomeza kurebera nka ngabe yaguma yafunze amaboko. Mu itangazo rye rirerire yasohoye atangira yibutsa abaturage ko mu mwaka ushize ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa gatanu 2025 yari yavugishije abaturage bwa mbere ababwira ko uko igihugu gihagaze. Icyo gihe yababwiye ko inzego z'igihugu zitari gukora neza kandi ko ibintu byari mu nzira yo gusenyuka. Kugira ngo atange umuti, Kabila yari yatanze inama zikaze z'ingingo 12 zo gukemura ibibazo by'umutekano n'imiyoborere. Ariko nk'uko abivuga uyu munsi, izo nama ze ntabwo zigeze zihabwa agaciro na leta iriho. Muri iri tangazo rishya ryo muri uyu mwaka 2026 cyangwa itangazo ryasohotse ku munsi w'ejo, Joseph Kabila akoresha amagambo aremereye cyane ashobora gutuma abantu benshi bacika igikuba. Aravuga ati, narongeye mvuza inzogera y'impuruza mbaburira ku byago byo kuba igihugu cyacu cyahinduka nka Sudani. Ibi mu Cyongereza yabyise Sudanization. Ibi bivuze iki mu by'ukuri ku muntu utarusobanukiwe? Nk'uko mubizi, igihugu cya Sudani kugeza ubu cyacitsemo ibice kubera imirwano y'abajenerali bahanganiye ubutegetsi. Abantu bararwana, abaturage barapfa, kugeza n'uyu munsi intambara zikomeje kuyogoza icyo gihugu gisa n'icyasenyutse. Kabila rero aravuga ko niba abanyekongo batitondeye cyangwa batitondanye n'imiyoborere iriho ubu, igihugu cyabo gishobora gusenyuka burundu, kigacikamo ibice byinshi bitagira ubuyobozi, kigahura n'intambara z'abenegihugu zidakira. Ashimangira yemeza ko igihugu kiri kuyoborwa n'abantu bafite agasuzuguro kenshi cyane mu buryo buhohotera uburenganzira bwa muntu kandi buhutaza ubwigenge bw'abaturage. Arashinja ubutegetsi buriho gukora ubusahuzi bw'umutungo w'igihugu ndetse n'ivangura rikomeye rikorerwa ibyiciro byinshi by'abaturage ba Kongo. Kabila avuga ko ibikorwa byose bikorwa mu buryo bweruye kandi binyuranyije n'amategeko yose igihugu kigenderaho. Ibi ni ibirego bikomeye cyane. Kujya imbere y'isi yose ugashinja leta ivangura no gusahura byerekana ko umwuka mubi hagati y'abashyigikiye ubutegetsi n'abashyigikiye Kabila ugeze ahantu habi cyane. Kabila akomeza asobanura ko kenshi yagiye avuga niyumvwe, ariko cyane cyane avuga ko yagiye yumvwa nabi n'abantu nkana.
avuga ko hari abanyapolitike bashyira imbere inyungu zabo bwite n'iz'amashyaka yabo, bagakoresha amayeri akomeye yo kuyobya abaturage bakoresheje itangazamakuru, ibyo bita mass manipulation mu ndimi z'amahanga, kugira ngo bahindure igisobanuro cy'amagambo ye ndetse bahishira amakosa y'imiyoborere yabo, ari nayo soko y'ibibazo byose igihugu gicamo muri iki gihe. Reka noneho twinjire mu mizi y'ikibazo, kuko aha niho hantu hakomeye cyane, harimo n'amateka atazibagirana. Ikibazo nyamukuru ni itegeko nshinga. Joseph Kabila avuga ko ukuri kwamaze kujya ahagaragara. Akoresha amagambo yo mu byanditswe bitagatifu, Kabila yagize ati nta kintu na kimwe gihishe kitazashyirwa ahagaragara cyangwa ibanga ritazamenyekana. Kuri ubu ibikorwa by'ubutegetsi buriho byivugiye ubwabyo. Kabila asobanura ko binyuze mu ijwi ry'abayobozi bakuru ndetse n'inteko ishinga amategeko, imitwe yombi, ubutegetsi bwamaze kwerekana imigambi yabwo mibisha yarihishe. Inteko iherutse kwemeza itegeko ryo gukoresha kamarampaka, no kuvuga referandumu, hagamijwe guhindura itegeko nshinga. Kuki guhindura itegeko nshinga rero ari ikibazo gikomeye gituma uwahoze ari perezida yandika amagambo nk'aya? Muri politiki y'ibihugu byinshi bya Afurika, itegeko nshinga niryo shingiro ry'imibanire n'amasezerano ahuza abaturage b'igihugu, niryo rigena uko ubutegetsi busimburana n'umubare w'imyaka umukuru w'igihugu agomba kuyobora, ubwo n'umubare wa za manda. Guhindura itegeko akenshi biba bigamije kugira ngo umukuru w'igihugu uri hagume ku butegetsi ubuziraherezo, yihe izindi manda zitari ziteganyijwe. Kabila aravuga ati ibi si ibihuha byo mu muhanda cyangwa iby'abantu bikeka, oya, si n'ibirego by'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bagamije gusebya leta gusa, nk'uko byari bimeze mu mwaka wa 2015 na 2016. Ubu avuga ko abanyekongo bari imbere y'amahitamo ya politike abari ku butegetsi biyemeje, bashaka gushyira mu bikorwa kandi basobanurira rubanda ku mugaragaro. Kabila avuga ko iba ari ubuhemu ndetse no kugambanira indahiro umukuru w'igihugu yagiriye imbere y'abaturage n'imbere y'Imana. Ku bwa Kabila, kugerageza kwizirika ku butegetsi ni amakosa adashobora kwihanganirwa kandi buri wese arabibona. Ejo hazaza nta muntu n'umwe uzitwaza ko atarabizi cyangwa ngo arebe urwitwazo ubwo bazabibazwa. Aravuga ko intambwe ikomeye yatewe mu gushyiraho ubutegetsi bw'igitugu, ubutegetsi butagira iherezo kandi budatanga icyizere cy'ihererekanyabubasha muri demokarasi. None se umuti Joseph Kabila atanga ni uwuhe kuri ubu busahuzi no guhindura amategeko avuga? Aha niho ubutumwa bwe bukomeye cyane kurusha ahandi kandi bushobora guhindura amateka y'iki gihugu burundu. Kabila aravuga ko igihugu cya Kongo cyahindutse nk'igikoresho batekamo kigumana umwuka mwinshi imbere, ku buryo iyo bitonze giturika kigahuha ibintu byose, ibyo bita pressure cooker. Kongo ubu ngo yabuze umwuka wa demokarasi uyifasha kuguma hamwe kandi itekanye. Bivuze ko igihe cyangwa igiye guturika vuba cyane. Kubera iyo mpamvu asaba ko nta munyekongo n'umwe ukwiye gukomeza kurebera cyangwa kuba indorerezi gusa. Avuga ko guceceka muri ibihe byaba ari ubufatanyacyaha mu mugambi mubisha wo kubangamira igihugu na demokarasi yacyo. Kabila aravuga ko ibiri kuba ubu birenze inyungu z'amashyaka ya politike, birenze ishyaka rye ndetse birenze inyungu z'abantu ku giti cyabo. Icyo barwanira ubu ni ukubaho ku gihugu cya Kongo ubwacyo, n'ejo hazaza h'abana babo n'abuzukuru babo batazavukira mu gihugu kigendera ku mategeko. Arongeraho ikintu cy'ingenzi cyane gikunze kugaragara muri politiki y'ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere: kutishingikiriza ku mahanga. Kabila arabwira abaturage
k'amahanga yita gusa ku nyungu zayo mu by'ubukungu no gushaka amabuye y'agaciro. Avuga ko nta gihugu cy'amahanga n'umuryango mpuzamahanga yabagira neza bazaza kubarwanirira ishyaka ngo babakemurire ibibazo byabo. Abanyekongo bagomba kwirwanirira ubwabo, amaboko yabo ariyo ababeshaho. Kugira ngo abantu bumve ko afite ishingiro n'uburenganzira mu mategeko, Kabila yishingikirije ku itegeko nshinga ubwaryo, by'umwihariko ingingo ya 64. Iyi ngingo ni imwe mu ngingo zikomeye cyane muri icyo gihugu. Iyi ngingo ivuga iki? Ivuga ko buri munyekongo wese afite inshingano yo kuburizamo ndetse no kurwanya umuntu uwo ari we wese cyangwa itsinda ry'abantu bagerageza gufata ubutegetsi cyangwa kubukoresha mu buryo bunyuranyije n'itegeko nshinga. Uramutse wumvishe uyu murongo urumva uburemere bwawo. Kabila asobanura neza ko ibi atari uburenganzira gusa ushobora gukora cyangwa ukareka, ahubwo ni inshingano y'ubupatriotisme yo gukunda igihugu buri muturage agomba kugira cyangwa agomba gukora. Joseph Kabila, umuntu wigeze kuba umugaba w'ikirenga w'ingabo za Kongo mu myaka irenga 18, asabye ko habaho kwikubita agashyi ku gihugu cyose. Atangaje ku mugaragaro ko arwanya yivuye inyuma kandi ko atazigira yihanganira uyu mugambi wo guhindura itegeko nshinga uhutaza amasezerano abaturage bakoze hagati yabo. Asabye imbaraga zose z'igihugu, abaturage bose guhagurukira rimwe tutitaye ku nkomoko yabo, intara baturukamo, nk'uko byakunze kuba ikibazo muri icyo gihugu. Ati tutitaye ku madini yabo, indimi bavuga, baba bavuga Lingala, Igiswahili cyangwa izindi, urwego rw'imibereho barimo cyangwa ishyaka rya politiki babarizwamo, bose abasabye ko baba umuntu umwe. Arasaba buri wese gushyigikira yivuye inyuma gahunda zose ndetse no kwitabira ibikorwa byose, byaba imyigaragambyo yo mu mihanda, imyigaragambyo y'amahoro cyangwa izindi nzira. Byatangajwe cyangwa bizatangazwa n'amashyaka ya politike hamwe na societe civile ziharanira kurengera itegeko nshinga. Avuga ko demokarasi abanyekongo bafite ubu atari ikintu cyoroshye bahawe gusa nk'impano ivuye mu ijuru cyangwa ku banyamahanga, ahubwo ni umusaruro w'ibitambo bikomeye, imibabaro ndetse n'amaraso y'abaturage ba Kongo batanze mu myaka myinshi ishize bari mu ntambara. Amagambo ye yawe nyuma yo gusoza urwandiko rwe asa n'ahamagarira abaturage gukora amatsinda y'ubwirinzi n'uburwanyi bwo kwirwanaho mu midugudu yabo yose. Yagize ati, ndasaba ko buri muryango wese, buri muhanda wose mu gihugu, buri gace, buri mudugudu ndetse na buri mujyi mu gihugu cyacu bigomba guhinduka ahantu ho kugenzura no gutahura hakiri kare cyane ihohoterwa ry'uburenganzira bw'abaturage ndetse n'ibikorwa byose byangiza imiyoborere myiza. Buri gace kagomba kuba ihuriro ry'abaturage bihagazeho, badatinya kandi barengera demokarasi ndetse n'igihugu cyabo. Asoza ubu butumwa bwe agira ati, niharambe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yunze ubumwe, itagabanywamo ibice kandi igendera kuri demokarasi isesuye. Imana irinde abaturage bacu, imurikire abayobozi bayo imyumvire kandi ihe umugisha buri wese muri mwe. Nshuti bavandimwe rero, namwe bakunzi ba Pilot News TV, ngira ngo muriyumvira namwe uburemere bw'aya magambo. Iyi nyandiko cyangwa iyi baruwa ya Joseph Kabila yanditswe ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa gatandatu 2026, si inyandiko cyangwa ibaruwa isanzwe y'umunyapolitiki utavuganwe n'ubutegetsi cyangwa ushaka amajwi. Ni urwandiko rwerekana urugero rw'amakimbirane ndetse n'ibintu bishobora guhinduka cyane bikajya habi mu minsi mike iri imbere.
ese murumva aya magambo ya Kabila azakirwa ate na leta iriho yari ifite gahunda zayo? Ese abaturage bo baritabira ubu butumire bwo kwigaragambya no kurwanya guhindura itegeko nshinga bavugisha induru mu mihanda, cyangwa barafata aya magambo nk'ay'umunyapolitike wari waribagiranye none ubu ushaka kugaruka mu isura y'igihugu yitwaje amakosa y'abandi? Uku gushyamirana gushobora kuzana akaduruvayo gakomeye gashobora kugira ingaruka mbi no ku gihugu no ku bihugu by'abaturanyi birimo n'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ndagira ngo muduhe ibitekerezo byanyu aha hasi, mutubwire uko mubyumva. Ahagenewe gutanga ibitekerezo mbibuza gukanda like, subscribe, ubundi dukomeze kubana 5 kuri 5 mu nkuru zacu zitaha. Mu kanya saa 12 za nimugoroba muraza gukurikira raporo ya Human Rights Watch igice cya mbere, aho iyi raporo ifite page zigera kuri 78 nagerageje kuyibasomera, ariko nkagenda nyibaha mu byiciro kugira ngo mubashe kuyumva neza, mwumve ibyo Human Rights Watch ibeshya irega u Rwanda, nk'uko twatangiye mu gitondo tubabwira ibyo u Rwanda rwasubije. Ndabashimiye, naha mu kanya saa 12.